This month, Este we're mes. talking about Estamos hablando the gate of Issachar, de la puerta de Issacar, education. educación. So, Issachar was the tribe of Israel that was connected with knowledge. Issacar es la tribu de Israel conectada con conocimiento. So, the Bible talks about the sons of Issachar who had the understanding of time La Biblia dice los hijos de Issacar tenían entendimiento del to tiempo know what to do. para saber qué hacer. So, they had the understanding of times to know what to do. Tenían el entendimiento del tiempo de So, saber de qué hacer. Issachar was connected to knowledge and understanding. Issacar estaba entendido con el conocimiento. So that was the tribe that was connected with education. Era la tribu conectada con la educación. Since we began Desde que comenzamos this month, este mes, we've been talking about the importance of education. hablamos de la importancia de la And educación. last Sunday, Y el domingo pasado, you had a chance to hear Pastor Bourne Tuvieron la on oportunidad. education. el pastor Brown habló de educación. A quick review of last Sunday. Un poco de lo que fue el Number segundo. one. Número uno, A good education is spiritual. una buena educación es espiritual. So the Bible says, La the Biblia Lord dice- says in Jeremiah 9, En Jeremías 9, you do not boast in your wealth. no te goces en tu Do conocimiento, not boast in your strength, no te comportes en tu but fuerza, boast in the fact that you know that I am God. pero sino que sepas que yo soy So Dios. the first thing that we need to boast, we need to glory on is the knowledge of God. Primero lo que tenemos que hacer es la So if sabiduría you de know a Dios. lot of math, Si sabes de mucho de a matemáticas, lot of biology and physics, mucho de biología y física, and you don't know God, y no conoces a Dios, your eternity tu eternidad is not guaranteed. no es garantizada. So the knowledge that lasts and that we carry all of with us in eternity Todo lo que cargamos para la eternidad is the knowledge of God. es el conocimiento de Dios. So first of all, education is spiritual. Primero, la educación es So there espiritual. should be a component to it. Tiene que haber un We should componente ahí. seek and strive to know God. Bien, tienes que A buscar good de Dios. education Una buena educación means that I seek and I strive to know God. es que yo busco y alcanzo Number a Dios. two. Número A dos, good education is moral. una buena educación es moral. Remember that we had said the purpose of Te education dije que el propósito de educación, was what? Yeah. Knowledge. conocimiento. What was the purpose of education ¿Cuál es el again? propósito de educación? Purpose of education is wisdom. El propósito de educación es sabiduría. So a good education is moral. Una buena educación es moral. It gives us a good sense Nos da un buen on sentido how to make good choices in life de cómo tomar buenas decisiones en la that vida, can make our lives better. que pueda hacer la vida mejor. Third, a good education obviously is intellectual. Tercero, la buena educación también es And I'm going to intelectual. talk a little bit about that, voy- more about that. Y voy a hablar de esto un poco And más. lastly, a good education needs to be practical. Y por último, una buena educación tiene Okay, que ser very práctica. important. A good education is Una practical. buena educación es práctica. In other words, En otras palabras, a good education needs to solve una buena educación debe solventar the butter and bread problem. el problema de la pan y Bread and butter problem. el problema del pan y la One mantequilla. day that problem is going to show up. Una vez ese problema se va a mostrar When you're at your parents' cuando house, estés en la casa de tus you don't padres. think about that problem. No vas a pensar en ese problema. But someday, Pero algún día that issue is going to show up. ese problema se va a mostrar. You will not be at your parents' house Ya no estarás forever. en la casa de tus padres para siempre. So one day you're going to need to be able to pay for the rent or the Un mortgage, día vas a pagar por renta y por pay for hipoteca, food, pagar por pay comida, for the car. pagar por tu carro. The bread and butter problem is going to show up. Y el problema del pan y So la make mantequilla se va a sure when mostrar. you're in school, you're learning Asegúrate que estés aprendiendo en la escuela. whatever that you're learning. Lo que sea que estés By aprendiendo. the time that you graduate, Para el tiempo de que te gradúes, it needs to be able to solve the bread and butter issue. debería de ayudar a solventar el problema del pan y la mantequilla. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So your education needs to be practical. Tu educación debe ser práctica. Okay, now here's an advice I want to give you guys, especially young people in this place, Ahora, este es un consejo que quiero darte especialmente a los jóvenes en este lugar. who are studying at the university, in college, or maybe who haven't started yet. Quien está en la universidad, en el colegio o no aún Here's my empezado aún. advice to you. Este es mi consejo. Do what you have to do Haz lo que tengas que hacer so you can do what you want to do. para que puedas hacer lo que quieras hacer.
Amen? Amén. When you're choosing a career, Cuando do tú what escoges una you carrera. have to do Haz lo que tengas que hacer so you can do what you want to do. para que hagas lo que Do quieras what you hacer. have to do first. Haz lo que tengas que hacer What you primero. have to do Lo que tienes que hacer is what solves the bread and butter problem. es lo que solventa el problema de You la have to mantequilla. do that one Tienes que hacer eso primero. because you're going to have to pay a mortgage one day. Porque vas a pagar You're going hipoteca to un have to día. pay for a car. Vas a pagar por un You're going to carro. have to take care of a family. Vas a tomar que una That's familia. something that you have to do. Eso es algo que tienes que hacer. So do when you're learning, Cuando aprendas, do what you have to do. In school, do what you have to do en la first. escuela haz lo que tengas que hacer primero. And then you can always do what you want to do later. Para que puedas hacer lo que quieras But después. build what you want to do Pero haz lo primero que on top of what you have to do. no hagas lo que hagas encima de lo que puedes hacer. Okay, so let me say this in practical terms. Déjame decirlo en términos prácticos. Don't go to college No vayas al colegio and you come out with a bachelor's degree Y sales in con- philosophy. con un bachillerato en filosofía. Philosophy is very nice. Filosofía es bueno. You know, if you like to think about big problems, it's very nice. Si te gusta pensar en But problemas, es most bueno. likely, a bachelor's degree in philosophy Pero- is not going to solve your bread and butter Un problem. problema en bachillerato no te va a solventar los problemas. Before you can get a job with a bachelor's degree in philosophy, it's going to take a long time. Antes de que te tengas un trabajo para la filosofía va a tomar mucho Now, tiempo. if you're going to do a doctorate in philosophy, that's a different story. With a doctorate, you might end up being a teacher. Ahora si tienes un doctorado en filosofía puedes ser But that's maestro. about 13 years of study. Pero eso es como 13 años de estudios. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Okay. Psychology can be a good thing, Psicología puede ser algo bueno. but I don't advise somebody doing a bachelor's degree in psychology. Pero no doy consejo que sean un bachillerato en Master, psicología. because to get a good job in psychology, you need at least a master's degree. Porque para tener un buen trabajo necesitas al menos So una if what you're maestría. coming out is a bachelor's degree, Si solo sales con un most bachillerato, people are not muchas personas employing somebody with a bachelor's degree. no le dan trabajo o con un Now, solo if you're going to go bachillerato. straight for your master's Ahora si vas por and tu straight maestría for your doctorate, o vas por tu great. doctorado, bien. But if Sin embargo, that's what you're going to do and that's what your major, you hope to work after your bachelor's Si degree, esperas trabajar después de tu bachillerato, then that's not practical enough. entonces eso no es práctico suficientemente. So the first thing that you major in college, Lo primero que te gradúas en colegio, before you major in something, don't just major in something that you like. no solo hagas algo que te gusta, Do some research about the job market. haz un estudio del trabajo del mercado. What profession is in demand? ¿Qué profesión está en demanda? What profession are they hiring for? ¿Qué profesiones están contratando? Then at first study something that there is a demand for. Primero estudia algo en que está Are you guys demanda. with me? ¿Están Then conmigo? after that, if you love psychology, you can always do your master's or even your doctorate. Después puedes hacer tu maestría o tu You doctorado. you like music, you can do music. Puedes hacer música, haz You música. like literature, you could always do an advanced degree in what you want. Siempre puedes hacer un maestría en lo que te gusta. But solve the bread and butter problem first. Pero Does that make sense, guys? soluciona primero el problema del pan y la mantequilla. So in life, En la vida, learn to work with intermediate steps. ayúdate en pasos intermediarios. Sometimes what you want, A veces lo que quieres, you may not be able to get it in one step. quizás no lo consigas en el primer paso. You take an intermediate step Tomas un paso intermedio to solve certain issues, para solventar problemas and then you take another step to get you to what you want. y después tomas otro paso que te lleva a donde quieres. So solve the bread and butter problem. Soluciona el problema de la So mantequilla primero. that's something that's very, very interesting. Eso es algo muy, muy interesante. Okay? Amen? Amén. All right? I didn't, and there is one advice I don't think I had a chance to give it in the Creole service. Y hay un consejo que no quiero que lo But dije I'll give it in en el this servicio de color, service. pero lo voy a decir en este servicio. Maybe it's less relevant in this service, but I'll give it anyway. Quizás es menos relevante, pero lo voy a Perhaps next decir. Sunday, if I remember, I'll give it at the 8 o'clock. Y si el segundo For momento lo those voy a of decir. you who came, when I'm talking about intermediate steps, Cuando hablo de pasos intermediarios, for those of you para todos aquellos, who came here, maybe you came through the Biden program. quizás veniste del programa de Biden. Okay, if you came through the Biden Si program, veniste por el programa de Biden, or if you are not fully regulated yet, o si no estás completamente you're regulado, studying, estás estudiando, go by intermediate step. ve por pasos intermedios. Don't say, okay, I come here, I'm in a, for example, Biden's program, right? Quizás yo vine aquí por el programa de Biden And then I want to be a medical doctor. y quiero ser un doctor,
Then here it is, I'm going to school and I'm taking biology classes. Y aquí estoy yo tomando clases de God biología. forbid something happens. Quizás algo The pasa. laws change. Las leyes All I cambian. have is biology 1 and biology 2. Todo lo que tengo es biología That's 1 not o going to 2. take me anywhere. Eso no me va a llevar a ningún lado. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Do something practical Haz algo práctico first. primero, That takes you a short amount of time. que toma un tiempo más 6 corto. months, 6 meses. 1 year. Un año. But that there is a demand for it. Pero hay una demanda por If eso. something happens, Si algo pasa, then you have something to address the bread and butter issue. tienes un problema cómo solucionar los Are you guys problemas with del me? pan. In ¿Están conmigo? life, En la vida, do what you have to do haz lo que tengas que so hacer you can do what you para want que to do. puedas hacer lo que quieras hacer. The other thing I want to say Lo otro que quiero decir, regarding practicality of education en cuestión de practicalidad y for those of educación, us who are in the United States, para los que están en Estados Unidos, especially those of us young people who are in the United States, especialmente los jóvenes en Estados when you're Unidos, choosing a profession or a career, cuando tú coges una profesión o carrera, you need to be careful about the career that you choose. tienes que estar cuidadoso con la carrera que Not only coges. it solves your bread and butter problem, No solo soluciona tus problemas, but the more universal pero entre más universal the career that you choose, la carrera que escoges, the more universal it is, más universal es, the better. lo mejor es. The wider there is a demand for it around the world, Entre más grande esté la demanda the alrededor del better mundo, it is for you. lo mejor es para ti. Now, you never know Ahora, nunca sabes where you might end up in life. dónde puedes terminar en la vida. You never know. Nunca sabes. For whatever reason, you might find yourself in another country. Por alguna razón te encuentras en otro país. So make sure when you're learning Asegúrate cuando and when you're aprendas thinking about a career, o cuando escuches de una you carrera, don't only think about something that only makes sense in the United States. no solo te enfoques en algo que tiene sentido Because en Estados you Unidos, never know where you might end up. porque nunca sabes dónde vas a terminar. You know, one of the criticism I often hear, Una de las críticas que muchas veces you know, tengo young people leverage towards Haitian parents. de personas que tienen padres And haitianos, even me, I used to criticize my parents in that regard. y yo también criticaba a mis Haitian padres. people only recognize 3 professions. Haitianos Malade. solo reconocen 3 profesiones: Medical, doctor, lawyer, and doctores, then abogados civil engineer. Maybe in Florida they Ingeniero. would say nursing. I don't know. o en Florida. But Haitians is Haitian, lawyer, doctor, and civil engineer. Pero los abogados son But listen, ingenieros, abogados o doctores. and sometimes they say, Haitian people don't recognize anything else. Pero dice que los haitianos no reconocen nada más. There is a level of wisdom, as ridiculous as it appears. Como ridículo como suene, There is a level of wisdom to that. hay un nivel de sabiduría para Why eso. do they favor those professions? ¿Por qué favorecen esas profesiones? Partly, Parcialmente. it's because those professions tend to be useful in different places around the world. Porque esas profesiones son utilizables en diferentes partes del mundo. And those professions, they are usually able to solve the bread and butter issue. Usualmente solucionan los problemas de la Now, sociedad. let me give you something. Some young people can say, Algunos jóvenes pueden decir, why can't I have a career as a basketball player? ¿por qué no puedo tener una carrera como basquetbolista? Why can't I have a career as a model? ¿Por qué no puedo tener una carrera como un But modelo? Haitian people, they would not recognize you as a model Porque un haitiano no te va a or a reconocer como basketball un player. modelo o como un Or basquetbolista I want to be a painter. o como un pintor. Why don't they recognize those professions? ¿Por qué no reconocen esas Now, profesiones? let me explain to you. Ahora, déjame explicarte. There are certain things that you learn. Hay cosas que tú aprendes They only work que solo funcionan. They only work in the United States Solo funcionan en los Estados Unidos and a few other countries that have a large middle class. o en países que tienen clase They are media. professions. Son profesiones, They are professions or careers. son profesiones o They carreras only make money que solo hacen dinero in developed en countries países desarrollados where there is a large middle class. donde hay una clase media muy Let me give you avanzada. the example. Déjame darte un ejemplo. Let's say I want to be a professional basketball player. Pensemos que quiero ser un profesional basquetbolista. I want to be a professional artist. Yo quiero ser un artista profesional. Or even I want to be a professional writer. O quizás un escritor profesional. Now, those professions, they are great in the United States. Ahora ellas son buenas en los Estados Oh, I Unidos. want to be a professional singer or artist. O un cantante o un artista.
big or great in the United States. Esos son buenos en los Estados And Unidos. you can make a lot of money with those Y professions puedes hacer mucho dinero con esas in the profesiones. United States. En los Estados Unidos. But they only work Pero solo funcionan in the United en los States Estados Unidos. and in countries that have a larger middle class. O en países que tienen clase What does media it mean larga. for a country to have a large middle ¿Qué class? significa un país tener una clase media avanzada? When you talk about a country that has a large middle Cuando class, con una clase it media means a avanzada, country significa que el país that had millions of people tiene millones de personas where they're making que están haciendo 40,000, Al menos 30,000, 40,000, 40,000, 50,000, 50,000, 60,000 $100,000 a year. $100,000 al año. In a country with a large middle class, En un país de clase media, people can eat, personas pueden comer, they can pay their rent, pueden pagar su renta, they can buy food, pueden comprar they comida, can buy clothes, pueden comprar ropa, they can sit at a table and easily eat with all of their children, pueden sentarse en la mesa y comer con todos sus hijos and then y después still have $50 or $100 Te dan left $50 over so they can go to the movies. suficientes para ir al teatro. After they've addressed all of their primary needs, Después de que solucionaron they todos sus still have necesidades, another $100 where they can go to a concert, siempre tienen $100 para ir a un concierto or $50 where they can buy a nice novel o to read. $50 para ver una novela para leer. But that only works Pero eso solo funciona when their bread and butter problem has been solved cuando todos sus problemas fueron and solucionados they have money left over. y tienen dinero suficiente para, But that only exists pero eso solo existe in a few countries in the en world, algunos países del in mundo, North America and Europe. Norteamérica y Europa. And after that, the majority of the world, Después de eso, la mayoría del you mundo don't have a large middle class. no tienen una clase media avanzada. So let's look at Haiti. Veamos Haití, por ejemplo. In the United States, you can eat, En Estados Unidos puedes comer and then you have money for a concert. y tienes dinero You para have un concierto. $50 for a concert. Tienes 50 para un In concierto. Haiti. En Haití You have $50. tienes $50. Now the person has to choose Ahora la persona tiene que between escoger a plate of food entre un plato de comida and a ticket for your o concert, un ticket para un concierto, a plate of food un plato de comida and the basketball game. o un juego de básquetbol. So what do you think is gonna win? ¿Qué crees que va a ganar? The plate of food is gonna win El plato de comida va a every ganar single time. cada vez. So that's why a basketball player is Es por only eso rich in the United States. Que un basquetbolista es rico en Estados Then Unidos. almost no other country you're gonna end up being. En ningún You otro can país be a vas a terminar singer, millonario. but Puedes ser you un can count cantante, how many countries in the world. pero vienes a cualquier otro As a país professional singer, como un cantante you're really profesional. gonna make a lot of money Vas a hacer mucho dinero. because people simply don't have that extra income Porque las personas no tienen un ingreso extra to spend in those kinds of things para gastar en clase, that esa are clase de cosas secondary in life. que son secundarias en la People vida. spending these things Personas when invierten en they've esa cosa. paid their rents, Cuando pagan su renta, when they are able to close their children, cuando mandan a sus when they hijos, are able to eat with their family, cuando comen con su familia. and then they have that left over. Y después tienen eso And sobrante. it is in those kinds of Y countries son en esos tipos de that a países writer, que un escritor, a singer, que un cantante, an athlete que un atleta is going to prosper. puede prosperar. You take that person out of that situation Toman a esa persona fuera de esa situación and take them to different countries in the y lo world. llevan a diferentes países del Take them mundo. to Mozambique. Llévalo a Take them Mozambique. to South Africa. Llévalo Take a them to África del different Sur. other Lo countries. llevan a diferentes Take them países. to Portugal. Lo llevan a Take them Portugal. to Dominican Republic. Lo llevan a República And Dominicana. suddenly you realize Y de repente for te das cuenta most people Que muchas personas that doesn't work. eso no funciona. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Are you guys with me? ¿Están conmigo? So when you're thinking something, Cuando piensas en algo, think about something that's universal piensa en algo que es universal, because you never know where you're going to end up in life. porque nunca sabrás dónde There vas a are terminar things en la that vida. people are always going to need Hay personas que because necesitan algo, they address primary needs. que primero se encargan de las necesidades Patients primarias, like the medical field como los médicos, because health is health. porque la salud es In salud. whatever country in the world, En cualquier país del mundo, wherever you are, donde quiera que estés, you know, health has to do with your life. la salud tiene que ver con tu vida. So you may, if you move to another country, you may not have the license, Quizás vas a but you're otro going to país have the knowledge. Y no tengas la licencia, pero As a tienes el result, you conocimiento. end up earning a living.
You may que vas not a get obtener- what you would want, no vas a obtener lo que quieres, but you have something that's useful in your hand to that society Pero tienes because algo that's a need that's universal. útil en la sociedad porque es algo Money universal. is money. Dinero es dinero. What you know in business Lo que sabes en will negocios help you in any country in the world. Te va a ayudar en cualquier país del Money mundo. is money. Dinero es dinero. Your capacity to reason, Tu capacidad para to razonar, articulate your case, para articular tu caso, it's the same thing everywhere. lo Laws mismo may en change, todos. but your ability pero tu habilidad to defend yourself de defenderte so a ti you don't mismo, end up in jail, para que no termines en la it's cárcel, useful everywhere. es útil en cualquier lado. Everybody gonna need a place to live. Todos van a necesitar un lugar para vivir. So try to think of things Piensa en cosas that are useful everywhere. que son útiles en So todos God lados. forbid you find yourself in another country. Y si por alguna razón te encuentras So en otro país, you're not totally empty-handed, no estás totalmente and you have to vacío start totally from ground y zero. no tengas que empezar de Does that make cero. sense, guys? ¿Eso tiene sentido? So you have to think Tienes que wide. pensar por qué. You have to think large. Tienes que pensar en So largo. make sure Asegúrate that your education que tu educación is practical. es práctica It solves the bread and butter problem. y resuelve el problema del pan y Okay, el... so having said that, Habiendo dicho esto, that's a bit of review. Let me just give you a few advice today déjame darte unos consejos to el día de help hoy you with your education. para ayudarte con tu educación. I got 7 advice, Tengo but I'll give 7 about consejos. 4 in this service, Que te voy a dar 4 and en the este next servicio. service will continue. Next Sunday will continue. Y el siguiente domingo vamos a continuar. I want to give you 4 advice Quiero darte 4 to consejos help you prosper que te van a ayudar a prosperar in your education. en tu educación. 4 advice to help you prosper in your education. 4 cosas que te van a ayudar a prosperar en tu Are educación. you guys with me? ¿Están conmigo? All right. Number 1. Número 1. The Número first thing that's gonna revolutionize Lo primero que vas a revolucionar your educational life tu vida educacional is to realize, number 1, es darte cuenta primero that studying que estudiar is a spiritual activity. es una actividad espiritual. Studying El estudio is a spiritual activity. es una actividad When you're espiritual. studying, Cuando estudias, you're doing something spiritual. haces algo You're not espiritual, just doing something intellectual. haces algo You're intelectual doing something spiritual. y también Look at what espiritual. the Bible says, and for 2 reasons. Mira la Number Biblia. 1, number Número 1, 1, because studying porque estudio trains your soul. entrena a tu alma, It molds your soul. él moldea tu Look at alma. what the Bible says in Proverbs chapter 19 verse 2. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 19:2. Proverbs chapter 19 verse 2 says also, También dice, what does it say? ¿qué dice? It is not No es good bueno for the soul para el alma to be without knowledge. que esté sin It is conocimiento. not good. No es bueno, It is not good no es bueno for the soul para que el to alma be without knowledge. esté Why? sin conocimiento. ¿Por qué? Because God created the soul Porque Dios creó el alma to have knowledge. para que tenga conocimiento. Are you guys with me? ¿Están conmigo? God created the soul Dios creó el to alma have knowledge. para que tenga So the Bible conocimiento. says it is not good La Biblia dice que no es for bueno the soul que el alma to be without knowledge. esté sin conocimiento. Just like God created the belly, Así como Dios creó el estómago okay, for food, para comida, God created the soul, Dios creó el alma, particularly the mind, particularmente la for mente, knowledge. para el conocimiento. Now pay attention to this. Ahora, ponga atención a esto. What nurtures your body ¿Qué establece tu cuerpo? is food. Es la comida. Pay attention. Everybody look at me. Todos, mírenme. What nurtures your body Lo que estima tu cuerpo is food. es comida. But what nurtures your soul Pero lo que cambia tu alma is information, es información, knowledge. conocimiento. Knowledge Conocimiento. is food for the soul. Es comida para el alma. Are you guys with me? ¿Estás Just conmigo? like regular food, knowledge feeds the soul. Así como la comida Just hace la like mente. food feeds your body. así como la comida alimenta tu alma. When you eat well, Cuando comes bien, your body becomes strong. tu cuerpo se convierte en fuerte. When you feed, when you learn Cuando aprendes bien, your soul tu alma becomes strong. se convierte en fuerte. Are you guys with me? So that's why the Bible says it is not good
good Por eso la Biblia dice, no es for bueno the soul para que el alma to be without knowledge. esté sin conocimiento. Because God created the soul Porque Dios creó el to alma have knowledge. para que tenga conocimiento. And that's why when a child is Por born, eso cuando un niño you don't nace, have to teach the child no tienes que to enseñarle ask why. a preguntar por You will preguntar say, por qué. don't go Le outside. dicen, no vayas The afuera. child is going to, but why, Pero mommy? por qué? There is something in the Pero hay algo en el niño that wants information. que quiere información. Are you guys with me? ¿Están conmigo? We are curious. Estamos We curiosos. like to research. We Queremos- like to ask questions. Nos We gusta need to hacer preguntas. understand why. Para Because tener- there is a part of us that grows Porque hay una parte que crece by asking why. al preguntar por qué. Are you guys with me? ¿Están conmigo? When I understand the why, Cuando entiendo el por qué, there is a part of me that becomes stronger. hay una parte que se convierte en I'm fuerte. able to make better decisions and be more rational because I understand the why Puedo entender behind preguntas the what. porque entiendo que porque el porqué de las cosas. Are we there, guys? ¿Estamos claros? But pay attention to what the text says. The text says Pero ponga atención a lo que dice el texto. it is not good Que no es bueno. for the mind to Para be que- without knowledge. Is that what it Es says? lo que dice que la mente esté sin conocimiento. Put the verse back. It says it is not good for the mind to be without knowledge. No es bueno que la mente esté sin conocimiento. No, it says No. it is not good for the No es bueno para soul. qué. So where does Para el knowledge go? ¿Dónde va el Where does it conocimiento? go? ¿Dónde va el conocimiento? In your, ¿En qué? in your, ¿En qué? when you take a biology class, where Cuando- does that information go? Tomas una clase de biología. ¿Dónde va In your tu, soul. va a tu alma? When you take a math class, where does it go? Cuando In your tomas una soul. clase de matemática. When you take a history Va a class, tu where does alma. that knowledge go? La historia. In your Va soul. A tu alma. So studying is something spiritual Estudiar because through studying, Es algo espiritual porque a través del I'm estudio, feeding my soul Estoy alimentando with mi alma. knowledge, with information, con conocimiento, con and it's información, helping my soul y ayuda a mi to alma function better. a funcionar mejor. Are you guys with me? ¿Están conmigo? All right. You know, now these days artificial intelligence, Ahora estos AI días, is a big deal. Con la inteligencia How does artificial AI es algo function? muy ¿Cómo It funciona la needs inteligencia? knowledge. It needs information. Necesita The información. more information Entre más información it has, tiene, the more information ChatGPT has, the Entre more más information, información tiene the ChatGPT. more accurately it can answer questions. en lo mejor puede Because it has responder information. preguntas. Porque tiene más It's the same información. thing with your soul. Es lo mismo The con more tu alma. knowledge Entre más that it conocimiento has, the tiene, more we can process those information mejor and make podemos better procesar la decisions in información life. y It tomar is mejores not decisiones. good No es for bueno the soul to be without empty, Para que to be la without alma esté knowledge. vacía sin You're conocimiento. trying to make decisions Trata de tomar decisiones. about family. De la You're familia. trying to make decisions Trata de tomar about decisiones salary. de un You're salario. trying to make decisions Trata de tomar about decisiones where to live. de You're dónde trying vivir. to make decisions Trata de tomar about decisiones how to raise your children. de cómo levantar a tus hijos. But the soul has no knowledge Pero tu alma no to tiene conocimiento process that information. para procesar la información. Are you guys with me? ¿Están conmigo? It is not good No es for bueno the soul para que tu alma to be without knowledge. esté sin It conocimiento. needs to have knowledge, Tienes que tener conocimiento, different kinds of knowledge, diferentes tipos de conocimiento, including the knowledge of the Word of God. incluyendo el conocimiento de la palabra de Dios. The most important, the basic knowledge it needs to have El conocimiento Right. básico que debe tener is knowledge of the Word of God. You guys remember that we had looked at the verse that says es conocimiento del Señor. the fear of God is the foundation of wisdom. Dice que el temor de So the Jehová first es la knowledge it fundación needs del to have is sabiduría. the knowledge of the Word of God. Lo And primero then que on tener top of es la that, you palabra de add Dios. all kinds of other knowledge. Y después de eso hay otro tipo de conocimiento. It helps the soul to function better. Ayuda al alma a funcionar mejor. Does that make sense, guys? ¿Tiene sentido? So now somebody might say, okay, Ahora, alguien puede decir, Pastor Greg, what about the mind? Bishop Greg, ¿qué I hay de la thought mente? information went to our mind. Si la información va a la mente, Mind la mente is another name for the soul. es otro nombre para el alma. In reality, when we talk about the soul, En realidad, cuando hablamos del alma, the soul has el alma tiene three functions. tres funcionalidades. The human being has three parts, El humano tiene tres partes, but the soul does not have three parts. pero la alma no tiene tres partes. The human being has three parts: spirit, soul, and body. El humano tiene espíritu, alma They y are cuerpo. called parts Son llamadas because they partes can be separated. porque pueden ser separadas. When you die, Cuando mueres, your body goes to the earth. tu cuerpo va a la tierra.
The soul, if you know Jesus, Tu alma si conoces the a Jesús. spirit, let me begin with, the body goes to the earth, El the cuerpo va a la tierra. spirit returns to the Father. El espíritu regresa al Padre. Now the soul, Ahora el alma if you know Jesus, it, Si conoces a it goes Jesús, to Jesus. va a If Jesús. you don't know to Jesus, Si it no goes to the Sheol. conoces a Jesús, va al Seol And it's waiting for the day of judgment. y está esperando el día del But it's three juzgamiento. part of you. So, tres When partes you de ti. die, each Cuando one of mueres, you goes to in a different direction. Van a tres One goes direcciones. to the earth, Una va a la tierra, and everybody, your body goes to the earth, El cuerpo va a la and tierra. everybody, your spirit, y el espíritu returns to God who gave it. regresa a Dios que lo dio. So everybody's spirit, whether they are saved or not, returns to God the Todos son Father, espíritus, ya sea because He Dios owns that salvos o no son. spirit. Pero todos tenemos un So espíritu. when you die, Cuando your mueres, body goes on the earth, tu the cuerpo a la spirit tierra, tu returns to the espíritu Father who had given it. regresa al Padre But que lo the dio. soul, Pero el alma, that's where the difference is if you're saved or unsaved. ahí es donde está la diferencia si eres If you salvo are o no salvo. saved, Si eres the salvo, soul goes to Jesus Christ. tu alma va a Jesucristo. If you're not saved, Si no eres salvo, the soul goes to the Sheol tu alma va al Seol and it waits for the day of judgment. y espera el día de Are you guys with juzgamiento. me? ¿Está But it's conmigo? three parts of you. Es tres partes de Each one ti. go to a different direction. Cada uno va a diferente dirección. Does that make sense, guys? ¿Tiene sentido? But Sin embargo, when you're talking about your soul, cuando hablas de tu your alma, soul does not have three parts. tu alma no tiene tres partes. It has three faculties. Tienes tres Three facultades. function. Tres funcionales. So when your soul Cuando tu alma thinks, piensa, it is called, when your soul is thinking, cuando tu alma piensa, it is called the mind. es llamado la mente. When your soul is feeling, Cuando tu alma it is siente, called emotions. es llamado emoción. When your soul is deciding, Cuando tu alma está it is decidiendo, called will. es llamando voluntad. Are you guys with me? ¿Están conmigo? But it's not three different things. Pero no son tres cosas It's the diferentes. same soul. Es la misma alma. When it's thinking Está and pensando, learning, aprendiendo, it is called the mind. es llamada la mente. So, intellect, emotion, and will, El intelecto, la they are emoción y la really voluntad three names son tres nombres for the activities of the soul. de la actividad del alma. So, knowledge Conocimiento goes into the soul. va al alma. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So now, do you guys understand why I say studying is spiritual? Ahora, por eso entiendes que Because estudiar when es you're espiritual. studying, what are you doing? Porque cuando estudias, ¿qué estás You're haciendo? putting knowledge in your. ¿Pones alma en dónde? You're putting knowledge in your. ¿En dónde? In your soul. En tu alma. Wow. 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 Somebody say wow. Did you Alguien learn diga, wow. something? So that's important. Eso es importante. All right. Number two, the second reason Número dos, la segunda razón. why studying is spiritual. ¿Por qué estudiar es Studying is espiritual? spiritual because studying trains your soul. Porque Number estudiar two, en- studying is spiritual because studying is Estudiar es espiritual. admiring Porque estudiar es admirar the work of God. la obra de Dios. When you're studying really, Cuando estudias what you're realmente, doing, lo que haces, you're investigating estás investigando the work of God el trabajo or de the Dios works of God. o los trabajos Look de Dios. at what the Bible says in Psalm 111, verse 2. Mira lo que dice la Biblia en Look at Salmo what the Bible 112:2. says. The Bible says, let's La read Biblia together. The works of God are Dice que las obras de Jehová great. And then what does it say? son buscadas. ¿Qué dice? Studied Son by estudiadas all por who todos have pleasure in them. los que The tienen works placer en ellos. of God are great, studied by those who have pleasure in them. The work of El God trabajo- are great, el trabajo de Dios studied es by all. grande, So when I am buscada. studying biology, Cuando yo estudio biología, what am I really doing? ¿qué estoy haciendo? I'm studying the work of Estoy God. estudiando el When trabajo I'm de Dios. studying biology or Cuando anatomy estudio and biología physiology, o fisiología. when I take a class of physiology and anatomy, Cuando tomo and I'm clases de learning anatomía. about how the heart functions, Y entiendo cómo funciona right? el corazón. I'm learning about the different ventricles, and I'm Estoy learning about aprendiendo de diferentes arteries, ventrículos, and I'm learning de the las beat arterias. per minute, etc. Estoy aprendiendo When I'm todo eso. learning all of that, really, what am I doing? Cuando aprendo todo eso, ¿qué estoy I'm haciendo? studying Estoy estudiando the work of God. el trabajo de Dios. Does that make sense? ¿Esto tiene sentido? So in a biology, when I'm taking En biología, classes, I'm studying trees, and I'm Cuando studying estudio about árboles. photosynthesis, Cuando hablo and de I'm la learning fotosíntesis. about how trees produce oxygen, Cómo los and árboles producen how they oxígeno. take the sunlight cómo toman la luz del sol in order to produce fruits and different things. Para So producir when I'm frutas y todo. studying the trees Cuando estudio los in a árboles biology class, en la what am clase I de biología. studying? The ¿Qué estoy estudiando? works of God. El trabajo de Dios.
Are you guys with me? ¿Están conmigo? Are we all there? ¿Estamos todos aquí? When I'm studying math, Cuando estudio what am matemáticas, I studying? ¿qué estoy I'm estudiando? studying the work of God. Estoy I'm studying estudiando el what trabajo is de Dios. mathematics. Math ¿Qué es matemática? are the logical laws, Son las leyes lógicas, are the logical principles los that principios God has placed que in Dios all of us. ha puesto en todos And nosotros. that's math. Y eso es matemática. Math is logic Matemática es la that lógica you represent que symbolically. representa So simbólicamente. everywhere around the world, Todos lados for en el some mundo. reason we have that innate knowledge. Por alguna razón tenemos ese Wherever we conocimiento are, innato. in all places, Donde quiera que estemos, at en todos all los lugares, en times, todo tiempo. 2 plus 2 2 más 2 always equal 4. siempre va a igualar a You 4. don't end up in China No vas for a somebody China to say over here, para que 2 diga que plus 2 aquí- equal 5. Aquí 2 más 2 When you go to igual a 4. Australia, well, in my neighborhood, Bueno, en mi 2 vecindario, plus 2 equals 7. 2 más 2 You're never es gonna igual a have 7. that. Nunca At vas a all tener eso. times, En in todo all tiempo, places, en todos there los is lugares. something in our Hay mind algo en nuestras that mentes tell us 2 plus 2 cannot have any other answer que no nos than dice que 2 más 4. 2 We can call no puede it ser más 4, que 2, we can más de call it 4. cat, we can call it Puede cuatro, llamarlo we can whatever we cualquiera call le it. llame. But it's the same thing. Pero es lo It's the mismo. same concept En el mismo because concepto. God has placed it Porque Dios lo ha inside. puesto en tu mente. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So that's why Es por esto we in science que en ciencias they don't say we just invented a formula. no dicen que We inventaron don't una say fórmula. we just invented a mathematical No formula. dicen que inventaron Or you una just fórmula invented matemática. a chemical formula. O We inventaron say una we fórmula química. discover. Dice, You descubrimos. discover a formula. You Descubrimos una discover fórmula. a new way because you know Descubrimos una whatever fórmula. it is that it's been there. Porque ya ha estado ahí. Are you guys with me? ¿Están conmigo? When Newton found about gravity, Cuando it encuentra was la when gravedad. Newton found about gravity, Cuando it was encuentra not la at gravedad. that time that gravity was creating. No fue que la It's been gravedad fue creada. functioning all of that time Ha on estado the earth. funcionando It's en la been tierra. pulling things toward the center of the Ha estado earth trayendo cosas al since the centro de la world was tierra. created. Desde que But el mundo fue somebody creado. discovered it. Pero alguien la descubrió. When Albert Einstein discovered the theory of relativity, Cuando he Albert didn't Einstein invent it. Descubrió la It's la always been teoría de there. la That's how the relatividad. planets are kept into space. Es como los planetas se van al espacio. It's the work of God. Es el trabajo He de Dios. discovered Ellos lo the descubrieron. work of God. El trabajo de Dios. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So, what Entonces- is studying? ¿Qué es estudiar? Studying Estudiar is about investigating God's work, es investigar el trabajo de Dios, whether it's in biology, ya sea en in biología, physics, física, in history, en historia, how God has worked throughout history, cómo Dios ha funcionado a in través de la historia, languages, en los lenguajes, how God is working in en psychology, psicología, the different defense mechanisms Los that diferentes all of us have, and mecanismos God de- built us with these things. Dios nos construyó con So esto. when I'm taking a psychology class Cuando tomo una clase de psicología and I'm studying defense mechanism, y de estudio what de am I defensa studying? mecánica, I'm studying estoy estudiando the work of God. el trabajo de Dios. Different things that God has given us to protect our minds, our identity, our Diferentes cosas que Dios nos ayuda a emotions, proteger. etc. Of Nuestra course, mente y of course, emociones. they're affected by sin, Claro, están afectadas por el pecado, but at the same time, God is the one who created them. pero al mismo tiempo Dios fue que los creó. Are you guys with me? ¿Están conmigo? So when you have that point of view regarding your studies, Cuando tienes ese punto en cuanto al estudio, you can go to the library puedes ir a la librería and have a worship service. y tener un servicio de adoración. You open your biology book Abres tu libro de and you biología start speaking in tongues y comienzas a hablar en lenguas and say, I am wonderfully Soy and marvelously made. creado And my soul maravillosamente. recognizes Y mi it. alma lo When I'm reconoce. studying the heart, when I'm Cuando estudio el studying corazón. the brain, when Cuando I'm estudio studying la my mente. liver Cuando and estudio see mi what hígado. God has created. Y veo lo que Dios ha Oh creado. wow, I can shout in praise Oh, wow, puedo and say, alabar I am marvelously soy and maravilloso. wonderfully made. y I am asombroso. fearfully and wonderfully made. Does that make sense, guys? ¿Tiene sentido? So studying, Estudiar not only it trains the soul, no solo entrena tu mente, but the things that I'm studying outside, pero las cosas que estudio it's really afuera the work of God. es la palabra de Dios. And I'm learning more about the work of God. Y estoy aprendiendo más de la palabra de Dios. When we learn about the work of Y God, cuando estudiamos how el it trabajo de works, Dios,
how it functions. ¿Cómo funciona? We call it science. Lo llamamos ciencia, We call it math. lo llamamos We give matemática, them different names. le damos diferentes But nombres. idea at the end of the day, Pero al final del día it's the work of God. es el trabajo Are de you guys Dios. with me? ¿Están So conmigo? the Bible says La Biblia dice the work of God are great. que el trabajo de Dios es grande. Look at look at the human body, great. Mira el cuerpo Look humano, at the grandioso. universe, great. Mira el universo grandioso, Studied by all who have pleasure in them. estudiado para todos los que tienen placer en ellos. Christians should be the best scientists. Los cristianos deben ser los We mejores should be the científicos. best at math. Tienen que ser los We mejores should en be the best at matemáticas. biology. Tienen que We ser should los be the mejores en best at biología. physics. Tienen que ser mejores en Because física. we should take joy Porque tienes in que gozarte studying the works of the Creator. en estudiar la obra del Creador. And that's why some of the early scientists that the world has given, Por eso los mejores científicos que el mundo ha dado, you know, from the past and even till today, del pasado y some of hasta the hoy, best scientists that the world has given los mejores are científicos people who believe in God. son personas que creen en From Dios. Galilee Van to Darwin, Blaise Pascal, desde Blaise Pascal right, to Newton, hasta Newton, to Einstein, desde Einstein, you know, and the list goes on. y la lista va y va. So science is not separate from faith. La ciencia no está separada de todas In las cosas. reality, you need to have faith En realidad tienes que tener in fe order to be a good scientist. para poder ser un buen científico. Anyway, so so studying Estudiando is spiritual es espiritual. because ¿Por qué? studying Porque el estudio is training the soul. es ejercitar el Studying alma. is admiring the work of God. Estudiar es admirar la So obra de if you Dios. frame your study that way, Si ves el estudio de esta manera, as a believer, como creyente, your studying time is going to be different. tu tiempo de estudio va a ser diferente. It's not just going to be a drudgery. No solo va a ser You una know, I just have to do it and I end up doing it. que tengo que hacerlo. porque Since I tengo que need that to have a career, I'll end up Lo doing tengo it. que Since hacer I para have tener to una pass carrera. that exam, I'll do it. Lo tengo que pasar, lo tengo que hacer. But your time of study Pero tu tiempo de estudio should be a time of wonder, tiene que ser un tiempo de a time asombro. of admiration, Tienes un tiempo de admiración. a time where you are in awe Un tiempo donde estás with the work of asombrado God. del You trabajo de should be Dios. curious about things, Debes estar curioso de las have cosas. pleasure in it, Tomar and placer enjoy it. y And disfrutarlo. that will make you a totally different kind of student. Y Dios te va a hacer un diferente Does that estudiante. make sense, guys? ¿Tiene sentido? Does that make sense? Tiene sentido. You'll be a different kind of student. Number Vas a 2, ser un diferente estudiante. Número 2, to have successful in your education, para tener éxito en tu educación, you need to believe that you can. debes de creer que puedes hacer todas las cosas. You need to believe that you can do all things. Cree que puedes Paul hacer says it todas that las way cosas. in Philippians. I can do all things Pablo dice en Filipenses, through Christ who strengthens me. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. So sometimes low self-esteem La can autoestima block baja us in our studies. nos baja en nuestro I'm not good estudio. with math. No estoy bueno en I'm matemática. not good with writing. No soy bueno en escribir. I'm not good with science. No soy bueno en I'm not ciencia. good with numbers. No soy bueno en I'm not números. good with this and that No soy and the bueno en other, esto etc., y lo etc. otro, etcétera, etcétera. But the text says, Pero el texto dice, I can do all things. puedo hacer todas las He didn't cosas. say I can do all things. He didn't say I can do all things, period. No puedo hacer todas las cosas. He said punto. I can do all things Dice, puedo hacer todas las cosas through a Christ través de Cristo who strengthens me. que me fortalece. It doesn't matter if you're not naturally smart. No importa si no eres naturalmente And by inteligente. the way, what we call smart is, is a crazy concept. De hecho, ser Because inteligente es un concepto people are smart loco, in different ways. porque las personas son inteligentes en diferentes Some formas. people are school smart, some people are street smart, some Hay people are personas que son smart with their hand, inteligentes some en el people are colegio, smart with their emotions, con sus some emociones, people are en la smart calle, visually, son some inteligentes people, there visualmente. are all kinds of intelligence. Hay Are you todo guys tipo de with visual inteligencia. intelligence, kinetic intelligence, etc. Inteligencia en las conexiones. Kinesthetic intelligence, etc. Inteligencia, But anyway, etcétera. Pero, but the typical thing is that we call smart somebody who sits in school Pero and they le are llamamos able to hear and regurgitate inteligente, alguien que se sienta en in la an escuela. exam. We call them smart. But comienza even a if you're prosperar en la not escuela. that kind of smart, Pero si no eres ese tipo de but inteligente, there is somebody in you pero hay alguien en ti who's got all forms of que intelligence. tiene toda forma de inteligencia. He's got auditory intelligence, Tiene visual inteligencia intelligence, auditoria. kinesthetic intelligence, scientific Inteligencia intelligence, estética. artistic intelligence. Inteligencia He's got artística. all kinds of Todo intelligence. tipo de And his inteligencia. name is Y en Jesus. su nombre es Jesús. So Paul says, I can do all things. Pablo dice, puedo hacer So todas las you need cosas. to start in front of, if you want to be a Tienes que nurse, empezar si eres un you got to médico. go and register.
Tienes and que ir a stand in registrarse. front of the school Y pararte and enfrente say, de la escuela. I can graduate from decir, nursing. yo me puedo Ah, graduar de through enfermería. Christ who strengthens me. Por Cristo que I me can fortalece. be a medical doctor Puedo ser un by doctor Christ who médico. strengthens me. Por I Dios que can me be a lawyer fortalece. by Christ Puedo who ser strengthens me. un I abogado. can be do great in Puedo hacer business muy through bien en el Christ negocio. who strengthens me. Somebody Todo lo que shout me fortalece. glory. Alguien diga gloria. Now look at the Christ who is in you. El Cristo que está en ti. When Paul is speaking about Jesus Christ, look at what he says. Mira lo que dice Pablo cuando habla de Colossians chapter Cristo. 2 verse 3. Colosenses He says Christ. dice Cristo. Colossians 2 verse 3. He Colosenses begins what? 2, He said Christ, Cristo. in whom ¿En quién are hidden all the treasures. está I escondido love toda that. la sabiduría? All the treasures Toda la sabiduría. of wisdom Conocimiento and knowledge y sabiduría is hidden in Christ. están escondidos en And Cristo. the day you accept Christ, Y el día que Jesus aceptes didn't a just Cristo, come to no give solo you viene eternal life. para darte la vida eterna. He didn't just come with eternal life. No solo But te the da day you la accepted vida, Jesus, pero el día que aceptas a Jesús, all the treasures todos los of tesoros knowledge de and conocimiento wisdom also came to Todos inhabit in you. vinieron. There's more math in you Hay más than you can matemáticas ever en ti imagine. de lo que There's puedes more imaginar. physics in Hay you más than you física can ever de lo que imagine. puedes imaginar. There's more English, Hay French, más inglés, Spanish, francés, Chinese in español, you than you Chinese can en ever ti, imagine. de lo que puedes All of imaginar. these things, they are in Todas you. estas cosas Somebody say, están it's en in ti. me. Alguien diga, está en mí. So the Christ who is in you El Cristo que está en ti knows everything. sabe todo. I can do all things through Christ who strengthens me. Puedo hacer todo puedo en Cristo que me fortalece. The person who resides inside of me. La persona que vive dentro de mí. He's the one who created the world Él creó al mundo with all the laws. con todas las leyes. He's the author of biology Es el autor de biología, and physics and chemistry and everything. de física, química y todo. He's the one who created everything, and Él he's creó in me. todo. Y Él está en mí. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Somebody say, I can do it. Alguien diga, yo puedo Look at your hacerlo. neighbor and say, you can do it. Mira a tu vecino y dile, tú Look at puedes somebody hacer. else, say, you can do it. Tú lo puedes hacer. Whatever you want to do, wherever you want to go, whatever you want to learn, there Todo lo is quieres nothing aprender. that you can't do. No hay nada So que no I'm going to puedas tell hacer. you today, if you're having a problem with self-esteem, Si tienes don't problema de worry about it. autoestima, Put the self aside and póngalo focus atrás on Christ. y enfócate That's en why I Cristo. don't tell people to have self-esteem. Por eso I hay tell them to have Christ esteem. Christ esteem. Tenga Not self-esteem, but autoestima. Christ No esteem. tengas autoestima, Me tengas in myself, Cristo I may not estima. be able to do it, but Christ is intelligent. Christ Cristo es knows inteligente. math. Christ Cristo knows conoce biology. Christ is good when it comes to history. Dios es bueno cuando Christ, tiene que ver. Christ can have a perfect SAT score. Cristo puede Christ tener can una have a autoestima perfect MCAT score. Puede tener un Christ can have a perfect LSAT score. I can do all things Todo lo puedo en through Christ who strengthens me. Cristo que me fortalece. You gotta have that confidence. Tienes que tener esa You gotta confianza. have that confidence. Tienes que But tener esa sometimes we don't make it in life. Porque a veces no lo solucionamos en la vida. Sometimes we don't make it in life. A veces no lo Not solucionamos en la vida. because No porque we can't, no podemos, but because we limit ourselves. porque nos limitamos. And Por a the veces, limitations we put on ourselves por las limitaciones que ponemos en nuestro come from information viene de la información that has been communicated to us. que ha sido comunicada a nosotros. So what they told us when we were a child, Lo que nos dicen cuando what éramos we niños, heard on television, lo que escuchamos en la and televisión, sometimes what we've told ourselves in the past. a veces lo que nos And decimos en all nuestro of that pasado. information limits you. Y toda la información te limita. You know, when I was in physics, I was taking a physics class in college. Yo estaba tomando la clase I'll de física. never forget that. Nunca me voy a olvidar. Perhaps that's the thing that I remember the most clearly from that physics class. Yo lo miré And I con remember mucho- my first physics teacher told me, Y yo recuerdo lo que me dijo mi primer maestro. according to every law, De acuerdo a cada ley, according to every law de acuerdo a cada ley of physics, de física, a butterfly una should not fly. mariposa no debe volar. There is no existing physical law No hay una ley that física explains que explique by what mechanism de cuál a mecanismo butterfly una mariposa vuela. But since butterflies don't study physics, Pero como las mariposas no estudian física,
Since nobody ever gave them that information Pero como nadie les da esa to información, tell them that they are not in conformity with the, de since they don't decirles know, que no está en they conformidad fly. para volar, ellos vuelan. Sometimes what keeps us down A veces lo que is the nos negative informations that we have received. es la información negativa que recibimos. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Sometimes it's the negative information A that we've veces received. es una información In the negativa que name of recibimos. Jesus Christ, you're gonna. They Pero en tell el you, nombre de well, Jesús, te black dicen. people never succeed Dice at que los this. negros Haitians never nunca- succeed at this. nunca In that funcionan family, en we esto. never succeed at this. Los If haitianos you no were funcionan not en good esto with otro. this when you were 5 years old, Si you hubieras can't hecho make esto, it. And all of that information, pero toda esa we información get it in our mind. que la I obtenemos took en that nuestra mente. class and Yo failed tomé it, esta clase and y therefore fallé. I can be this, that, and the other. por ende, And no we puedo got hacer all esto, of lo these otro. things in our mind. Y But there's pienso got to todo be en mi mente. something greater in us. Pero hay algo más grande Ah, en look at nosotros. your neighbor, say you can make it. Dile a tu vecino, dile, tú puedes hacerlo. You can make it. Tú puedes hacerlo. Look at somebody else, say whose report Mira, do alguien you más. believe? ¿A qué reporte le crees? The song says, I will believe the report of the Lord. El salmista God dice, voy says you can a make creer en el reporte de Dios. You need to believe it. Tienes que creerlo. No matter how you feel, No importa cuánto te no sientas, matter what you think about yourself, no importa cuánto pienses de ti mismo, there is somebody in you hay alguien dentro de called ti Christ. que es Cristo. And through Christ you can do Y everything. a través de Cristo todo es Whatever you posible. want to learn, Lo que quieras aprender, whatever you want to be, lo que quieras hacer, whatever career that you want to have, cualquier carrera que quieras obtener, it is all possible todo es posible through Christ who a strengthens. través de Cristo que me Did fortalece. somebody get this? Si alguien puede If tener esto, somebody believe it, shout si glory! alguien lo cree, di gloria. Third advice. Okay, El tercer let me move consejo. on. To close. Third advice. Tercer consejo. Number one, know that studying is spiritual. Número uno, Number two, sepa que estudiar es espiritual. believe that you can do all things through Christ. Cree who que todo strengthens you. puedes en Number Cristo que three, te fortalece. establish clear goals. Número dos, establece metas Establish claras. clear goals. Establece metas claras. Philippians chapter 3 verse 14 says, Filipenses capítulo 3 verso 14 I dice, press toward the goal yo prosigo a la meta for the prize a través del llamamiento of de the Cristo. upward call. I press toward the goal for the I press toward the goal for the prize. Prosigo a la I meta, al press premio. toward the goal for the prize. What Prosigo a la meta. al premio. motivates me to press? Lo que me motiva, What motivates me to run? lo que me motiva a caminar y Are a you guys correr. me? What motivates me to run towards my goal? Lo que me motiva a llegar a la What meta motivates me to run? What motivates me to press? Lo que me is the motiva a goal that I perseguir. have set. es la meta que me propuse. And the goal Y la meta helps me. When I reach the goal, I get the prize. me ayuda a obtener So el there's a premio. relationship between goal Hay una relación entre metas and prize. y premio. If there is no goal, Si no hay metas, there is no prize. no hay premio. You can't have the prize No puedes obtener el if you premio have no goal. si no tienes la meta. So the prize Entonces el premio may be in a career in medicine, quizás sea una carrera en maybe a medicina, career in business, quizás una carrera en maybe negocio, a career in law enforcement, quizás una carrera whatever the de prize policía, may be. cualquier promesa que sea. But to get to the Pero para prize, llegar al premio we have to set goal. necesitas establecer metas. Are you guys with me? ¿Están conmigo? The prize could be graduation, El premio puede ser graduarme, but you gotta have goal. pero debes tener metas. So you know how many students? I remember when I was in college, ¿Sabes cuántos estudios? met so many Estudiantes. students. Conoces a muchos estudiantes. What's your major? ¿Cuál es tu, What's your major? cuál es tu graduación? I mean, 3 minutes later, they still can't say what's their major. 3 So minutos it después means no that saben en qué se van a graduar. it means that somebody enters college Cuando alguien entra al colegio or the university o a la with universidad, no clear goal, no tienen una meta then you clara. can end up spending 7 years Puedes pasar taking all 7 kinds of años classes, tomando todo tipo de clases, not because you're not smart, no porque no eres inteligente, but because you didn't have a clear goal. sino porque no tuviste una meta clara. So one of the things that's very, very important, Una que es algo muy take importante. time in prayer, Toma tiempo en talk to oración. people, Habla con personas. talk to your parents, Habla talk con to tus people padres. around you, Habla spend personas time in alrededor. prayer, Pasa and tiempo make por sure that you have a clear goal Tenga at the una beginning. meta clara. It doesn't mean that you can't change it. No importa, It no may quiere be decir that que no la with more cambies, revelation, pero necesitas más you revelación. end up saying, okay, going that way is better than this way. Y quizás digas, It ir por doesn't este mean lugar that's es mejor it's que esto. unchangeable. No significa But que at the es same time, incambiable, pero al mismo you tiempo can't be studying with a blank slate. no puedes estar
estudiando I con come, una I'm mente studying, blanca. but I don't know what I'm going to do with Yo the vine a estudiar, knowledge that pero I'm no sé gaining. lo que voy a hacer. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Somebody say goal. Alguien diga meta. What do you want to, and start thinking about that goal early. Comienza a pensar en esa meta a temprana What edad. do you want to be? ¿Qué quieres ser? What you want to be? ¿Qué quieres ser? Start thinking about it early. Comienza a pensar a Start temprano. seeing it in your mind. Comienza a verlo en tu mente. If you want to be a business person, Si quieres ser un empresario, if you want to be a business person, si quieres ser un you empresario, want to do your MBA. quieres hacer tu I MBA, don't know. You want see yourself. quieres verte a ti mismo, See yourself mírate a ti dressed mismo, in a business suit, vestido en un traje de signing negocios, $1 million contracts. firmando contratos See it millonarios. in your mind. Velo You en tu want to be mente. a medical doctor. Si quieres ser un doctor, See yourself. mírate a ti Don't mismo, just say in your mind. en tu mente. See yourself every day. Mírate a ti mismo See todos los días. yourself, with, I don't know, dress. How do you call the doctor's robe? Does it have a special name? I don't know, whatever. See yourself dressed in whatever, blue, white. Gown. See yourself dressed in white. Mírate vestido de blanco. Okay? See yourself consulting with your patient. Mírate consultando con pacientes. See yourself taking care of Mírate me. encargándote de los See it in your enfermos. mind. You want to Míralo be a en tu mente. lawyer. Quieres ser un abogado. See yourself in court Mírate en la corte speaking. hablando. Have goals. Ten Have metas. vision. Ten And visiones. based on that vision, Y en base a las visiones, establish goals. establece metas. Clear goals. Metas In claras. 4 years, En 4 I años. want to take this class. Quiero tomar esta I want to clase. graduate. Quiero I graduar. want to have a great established goal. Establece metas. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Lastly, I'm Finalmente, going to close with this. y voy a terminar con esto. And perhaps this one, Y de hecho esta, I don't want to say it's the most important one, but it's no quiero definitely decir que one la of the más most importante, important one. pero es una 4. muy importante. Surround yourself. Rodéate, Surround yourself rodéate with the right kind of people. de la clase de personas correctas. This is key. Esto es clave. This is key. Esto es clave. Surround yourself Rodéate. with the right kind of people. De las Look personas at what the correctas. Bible says, Proverbs 27, verse 17. Mira lo que dice la Biblia. En Proverbios 27 dice: Iron sharpens iron. el hierro con hierro se afila So one man y un hombre sharpens another. aguza a Iron otro. sharpens iron. El hierro con hierro se afila, So one man así que un hombre or one woman o una mujer sharpens the other. afila a otro. Iron sharpens iron. El hierro afila hierro. You want to do well in your education? ¿Quieres hacer bien en tu educación? Surround yourself with people who want to do well in their education. Rodéate con personas que quieren hacer bien en su educación. So if you want to do well in school, Si quieres tener but éxito none en of la your escuela, friends care about school. pero ninguno de tus amigos le importa la escuela. All they care about is social media, Todo lo que les importa es las redes music, sociales, video música, games. videojuegos. Then you're not gonna do well. Entonces no te va a ir bien. Even if you have the best potential, Y aunque tengas el mejor that potencial, potential is not gonna come out ese potencial no va a salir. because there's nobody to sharpen you. Porque no hay nadie que te forje. Listen, guys. Eagles visit chicken, Las águilas visitan a los but they pollitos, fly with eagles. pero vuelan con Eagle águilas. fly with other eagle. Las águilas vuelan con otras águilas. If you take an eagle Si tomas un águila and you place that eagle among ducks y la pones junto a los patos and chicken, o los pollos, and that eagle, esa águila, even if he has the potential of flying aunque tenga el potencial de volar at 10,000 feet, a 10,000 pies, if that eagle spent all of its time among ducks, si esa águila pasa el tiempo con patos, it will not fly 6 feet, no va a volar ni 6 even pies, though it can fly 10,000 feet, aunque pueda volar 10,000 pies, because there is no one to sharpen that eagle. porque no hay nadie que afile esa águila. When you are an eagle, you got to know that you're Cuando an eagle. eres un águila, tienes que It's saber que not eres águila. discrimination. No es I'm discriminación. gonna be everybody's friend. No voy a ser el I'm amigo de gonna todos. greet everybody. Voy a saludar a But I'm todos gonna hang out. I'm gonna fly Pero voy a with volar those who wanna con fly. aquellos que quieran If you volar. don't wanna fly, praise God. Si tú no If you quieres wanna volar, stay alabado at sea 6 Dios. feet, praise Si tú God. quieres pasar You en wanna 6 stay metros. on the dust, praise quieres God. estar en el But polvo, me, alabado I sea wanna Dios. fly with airplanes. Pero yo quiero volar I con wanna aviones. fly above the clouds. Yo quiero
quiero volar en I las want to nubes. fly and see miles away. Yo quiero volar y So ver I millas have y a millas. 10,000 feet Quiero volar flight in me. A los 10,000 Therefore, I got to pies get de another altura. group. Entonces me voy a unir a ese grupo. Surround yourself with eagle. Rodéate con águilas. When you have dreams, Cuando tienes sueños, find yourself. búscate a ti mismo. Surround yourself Encuéntrate a ti mismo with people con personas who have the same dream. que tengan las mismas metas. And you know what's beautiful these ¿Y days? sabes lo que es hermoso estos días? Sometimes the other eagles that you may have, A veces las otras águilas que tengas, sometimes a veces they may not be in your immediate surrounding. quizás no están en tu círculo And inmediato. praise God, right now the world has become a village. Pero el mundo se ha convertido en una villa. Now you can be connected with people around the world Puedes estar conectados con personas alrededor del who have your mundo. dreams, who have your visions, and who have your values. Tienen tus sueños, tus visiones. Are you guys with me? ¿Estás conmigo? Some of the best friends that I have are not in the United States. Quizás uno de los mejores amigos que tengo no están en Estados Unidos. Are you guys with me? ¿Están conmigo? Some of them, I got, Pastor Castano, Pastor Eva, Pastor Samuel. Pastor Samuel is in California. Pastor Samuel está Pastor en Eva California. is in France. Pastor Pastor Ivan está en Mohammed is in Pastor Mohammed Ivory Coast. Está en In Costa de different, but Marfil. guess what? ¿Y sabes qué? All of us are doing great things for the Lord and we're challenging one another. Todos hacemos cosas para el Señor y nos retamos unos a otros. When Pastor Eva came, Cuando el pastor Iván you know, vino, I'm preaching in different languages. He said, okay, I gotta preach like Greg in different languages. yo hablo, And predico en muchos idiomas. praise God, the last dijo, time that he came, you remember the time Yo voy a before, it was difficult. The last time that he Y voy came, a it's predicar en otros amazing idiomas. the level of improvement that was done. Es increíble el nivel de alcance One que tiene. strengthens the other. When Uno we saw the ayuda al church, otro. La the iglesia. interior designer that we have for the church, El diseño interior de la we got iglesia. it from Pastor Castano. We're Lo like, wow, look at how obtenimos nice his church is. desde Pastor Let's Castano. get the same designer. Let's get with the same Hagamos el mismo concept. diseño. Are you guys with me? ¿Está conmigo? So you want to go far in life? ¿Quieres ir You got to lejos en la vida? find people who want to go far. Debes de buscar personas que quieran ir lejos en la vida. And work with those people and hang out, challenge them, and Trabaja let con them esa persona. challenge you. Rétalos, motívalos. Because sometimes we can get discouraged in life, Porque a veces nos desmotivamos en la vida and we need other people to, to encourage us. y necesitamos So personas we que nos can motiven keep on moving. para ayudarnos a seguir.